Nongeye kubaha ikaze inshuti bakuzi ba Pilot News TV aho muherereye ku isi hose mbifuriza amahoro imigisha no guhamukaronka mu byo mukora byose. Ikinyamakuru Reuters kimaze kumenyerwa gutangaza amakuru y'ibinyoma ku Rwanda ndetse no ku ruhande rwa AFC M23 kikaba cyashinje ibinyoma AFC M23 ndetse irabinyomoza nk'uko tugiye kwibagezaho mu nkuru irambuye nk'uko M23 yatanze ibimenyetso simusiga. Ni inkuru cyangwa ni itangazo AFC M23 yashyize hanze ivuga ati igisubizo ku makuru yatangajwe na Reuters avuga ko habayeho kunyereza ibiro 500 bya zahabu bifite agaciro ka miliyoni 70 z'amadolari. Batangiye bavuga ngo icyambere bashinjwe na Reuters cyangwa cyatangajwe na Reuters ibyo Reuters yabashinje ngo harimo icyambere no kunyereza ibiro 500 bya zahabu kuva muri Gicurasi 2025. Ibisobanuro n'ukuri kuri byo bavuze bati ama company Twangiza Mining na Moya Rugushwa Kamituga na BCM yose yari amashami ya societe Banlo Corporation yo muri Canada mbere yuko agurwa n'amatsinda y'abashoramari b'abashinwa. Muri ayo matsinda harimo Bayini International Investments Limited yaguze Twangiza na Strategious SMX yaguze n'izindi nganda. Guhera mu mwaka wa 2018 Bayini yashoye amafaranga menshi mu kuvugurura uruganda rwa Twangiza kugira ngo rujye ku rwego mpuzamahanga. Nyamara ibibazo byatewe na COVID-19 ndetse n'ibitero byibasiraga abashinwa mu turere twa Mwenga na Fizi byatumye leta y'Ubushinwa isaba ko abakozi bayo bakurwa muri uwo mushinga. Ibyo byateye guhagarika by'agateganyo ibikorwa bya Twangiza mu buryo bita suspension technique. Bivuze ko habayeho guhagarika imirimo mu gihe cy'igihe gito atari ugufunga burundu uruganda. Mu ibaruwa yanditswe ku wa 8 Gicurasi 2025 umuyobozi mukuru Chao Zianfeng yamenyesheje ko ibikorwa bihagaritswe by'agateganyo kugeza igihe hazaboneka ibisubizo n'umutekano. Ibi rero ntabwo ari ukunyereza zahabu ahubwo ni ihagarikwa ry'agateganyo ry'ibikorwa bitewe n'impamvu z'umutekano. Amakuru Reuters yatangaje avuga ko zahabu zoherejwe rwihishwa ikindu bisa naho yaturutse ku kwivanga kw'amakuru hagati ya Moya Mining iri mu ntara ya Maniema na Twangiza iri muri Sud Kivu. Guhera mu kwezi k'Ukwakira 2025 uruganda rwa Twangiza rwagabweho ibitero bikomeye n'igisirikare cya FARDC hakoreshejwe drones z'intambara bitera kwangirika gukomeye ku bikoresho byose by'uruganda. Icya kabiri baregwa na Reuters harimo ngo gutwara rwihishwa amabuye y'agaciro ukoresheje imihora iri munsi y'ubutaka. Basobanura bavuga bati iki cyemezo cyangwa icyo kirego nta shingiro na rimwe gifite kuko bavuga ko Twangiza n'uruganda rukorera hejuru y'ubutaka. Bavuze ko ibyo bivuze ko ibikorwa byose uruganda aho bashongesha amabuye, aho babika zahabu ndetse n'ububiko byose biri hejuru y'ubutaka kandi byubatswe hakurikijwe amategeko mpuzamahanga y'umutekano no gukurikirana aho amabuye yavuye. Bavuga ko nta muhora cyangwa umwobo uri munsi y'ubutaka wigeze uhagaragara cyangwa ukoreshwa muri uwo mushinga. Nubwo hari ubutunzi bugaragara mu butaka bwo hasi ntibwigeze bucukurwa cyangwa ngo bukorweho ibikorwa ibyo ari byo byose. Ibyo bavuga ko hari inzira zibanga zitwarwamo amabuye y'agaciro n'ibihuha biterwa no kutamenya imiterere n'imikorere y'inganda nk'iya Twangiza Mining kuko ibikorwa byose byayo bikurikiranwa kandi bisuzumwa n'inzego z'ubugenzuzi zemewe ku rwego mpuzamahanga. Icya gatatu ni uguhatira abaturage kwimuka. Ibyo Reuters yashinje AFC M23 umutekano muke ugaragara muri ako karere ukomoka hanini ku bikorwa by'umutwe witwa Mai Mai Marayika ukorera mu duce
twa Kabambare na Salamabila hafi y'uruganda rwa Namoya Mining mu ntara ya Maniema. Ibisobanuro n'ukuri kuri byo M23 AFC ivuga ko mu mwaka wa 2018 icyo gice kigeze guhungabanywa n'iyibwa ry'abanyamahanga bituma zimwe mu nganda zari iza Banro Corporation twavuze tugitangira zihagarika ibikorwa byazo by'agateganyo. Uruganda rwa Twangiza rwo rwakomeje gukora kugeza mu kwezi kwa Gicurasi 2025 ubwo ibikorwa byahagaritswe by'agateganyo kubera impamvu z'umutekano n'uburyo bwo gucukura ubutari bwizewe. Icya kane ni ugusenya insengero. Ibyo Reuters ivuga ngo nyuma y'uko AFC M23 ibohoye ako karere amahoro n'umutekano byari byatangiye kugaruka. Nyamara ibitero n'ibisasu bya FRDC Wazalendo na FDLR byagabwe ku itariki ya 15 ya 23 Ukwakira 2025 byateje ihungabana ry'abasivile benshi bava mu byabo. Ibi ntaho bihuriye n'uruganda rwa Twangiza Mining ahubwo n'ingaruka z'ibitero by'intambara, gusenya insengero n'ibindi bikorwa remezo biri hafi y'uruganda rwa Twangiza byatewe gusa n'ibisasu bitwarwa mu kirere by'indege z'intambara za Kinshasa zateye zitarobanuye zigahitana amazu, amashuri n'insengero. Icya gatanu hari ugukoresha abatekinisiye b'Abanyarwanda. Uruganda rwa Twangiza Mining nta mirimo na mike rwigeze rukora ishobora kwangiza ibikorwa remezo cyangwa ngo igaragaze ibikorwa by'intambara. Ibyangiritse byose ni ingaruka z'ibitero by'indege atari ibikorwa bya mine cyangwa by'igenzura ry'ubutaka. Iyi mvugo ivuga ko hakoreshejwe abatekinisiye b'Abanyarwanda ni igice cy'ubukangurambaga bwo kwambura agaciro abaturage bo mu burasirazuba kenshi bashinjwa ubunyarwanda batabifitiye ishingiro. Izo mvugo ni uburyo bwo kubiba amacakubiri mu gihugu kandi zigaragaza ubwigomeke bwa politiki n'itangazamakuru ritagamije ukuri. Icya gatandatu abakozi 150 batabonetse. Uruganda rwa Twangiza Mining rwakomeje gukoresha abatekinisiye b'Abanyekongo, Abashinwa n'Abanyafrika y'Epfo hakurikijwe inzira zemewe kandi zigenzurwa. Nta na kimwe kigaragaza ko habayeho gukoresha abatekinisiye b'Abanyarwanda. Gusa Reuters yatangaje ko ayo makuru idafite ibimenyetso n'uguhonyora amahame y'itangazamakuru y'ukuri n'ubutabera. Iperereza ryakorewe aho uruganda ruherereye ryagaragaje ko nta mukozi n'umwe waburiwe urengero. Hakabaho guhagarika ibikorwa by'agateganyo kwa 8 Gicurasi 2025 byajyanye no gushyira abakozi bose mu kiruhuko cya tekinike, konje tekinike, nk'uko bikorwa mu rwego rw'inganda z'amabuye y'agaciro. Ibyo bishobora kuba byarateye guhagarara by'agateganyo kwitumanaho hagati y'abakozi n'ubuyobozi, ariko si ukubura kwabo. Kuvuga rero ko abakozi 150 batabonetse ni amakuru y'ibinyoma adafite gihamya kandi ahabanye n'ubujyamwuga bw'itangazamakuru. Twangiza Mining iracyakurikirana abakozi bayo bose kandi ikomeza kubafasha mu buryo bwemewe n'amategeko. Umwanzuro rusange, amakuru yatangajwe na Reuters agaragara ko yuzuyemo amakosa menshi kandi asobanura nabi uko ibintu byifashe mu by'ukuri. Ibaruwa yanditswe kwa 8 Gicurasi 2025 n'umuyobozi mukuru Shao Xianfeng yemeza neza ko Twangiza Mining yahagaritse ibikorwa byayo by'agateganyo, bivuze ko yahagaritse gucukura zahabu ariko itagambiriye gufunga burundu. Ibyo rero ni hagarikwa y'igihe gito kubera impamvu za tekiniki n'umutekano, so guhagarika burundu. Ni ngombwa kumenya iyi ntera itandukanya ibintu kugira ngo abantu batitiranya
guhagarika ibikorwa by'agateganyo n'ifungwa ry'uruganda burundu. Bikorewe igoma kwa 25 kwa 27 ukwakira 2025 Alliance Fleuve Congo. AFC M23 niyo yashyize umukono kuri iri tangazo. Ngira ngo rero murabyumvira neza ibyatangajwe na Alliance Fleuve Congo, by'umwihariko ku bijyanye n'inkuru ya Reuters yashinjaga AFC M23 ibirego bitandukanye birimo kwiba cyangwa kunyereza ibiro 500 bya zahabu bifite agaciro ka miliyoni 70 z'amadolari, ndetse hakabamo gukoresha abatekinisiye b'Abanyarwanda n'ibindi birego bitandukanye nk'uko twagiye tubibagezaho muri nkuru yose uko yakabaye. Ndabashimiye cyane rero bakunzi ba Pilot News TV, mukomeze mane nanjye muri abagaciro.